Apherangke Nogen Bora Ketok, Eke Ahom, Eke Geda Kita Kimi Kapaklang, Lamet Guru Rongbong Terangari Dengpen Kangpu. Meghalaya hoi ke dwara da topan kaching thurawar sai Karbi no termas council pen matha pangching che lepute ahoi kacharai komje phan jakong naw be bompu dongmuka kalongda dongmuka Karbi lameda maya ro tumpen ingdeng serkep karli tanglong kamteron kardiani chikimodun Kardom Karbi Pramtang Longpen Nili Birda Thanbang Sami Monica Milikpi Nom Birdang Tonpen Arjoitha Nongnam Kachi Thanglong Apherangke Nogen Bora Ben Kang Jaba Kitab Eke Ohom Eke Git Pokita Wosik Thongkebar Ni Difu Klabalong Ingpusi Radaphan Panong Pontanglo Nong Kachi Thanglong Apherangke Mate Difu Rong Supia Mekar Nogen Bora Ben Kang Chap Eke Osom Eke Git Pokitab Wosik Thongkebar Ni Difu Klabalong Ingpu Pontanglo Laso Parman Kalong si ira hirbang donesor inti cepahem pusi lamet guru rongbong terangari deng pensi laso kitab kiming pupondo arang li perangke borapen kasonse kitab Karbi long apan ali duji pusi ning cepat hedam Karbi long a deputy commissioner Mukul Kumar Soikia Luis Arpo man pen cetong dun alang li perangke Nogen Bora apan ekke esom ekke git akitab kepaklang thegapot kurwang tuta bajirpon Karbi lameda mai mai phubarim lunse timungta aluhi man pen cetong lunse perangke borapan kurwang tu pajir West Karbi Anglong MP Hamren pen Khandulian ke kilometer thongkebra troxiando ningkaning ko ebaka prangke Karbi Anglong termas council pen sibang so hithielong arniwangta miduki rong boma birta wosik niphai ko sirkebar ni niltum katnin sa pherangke hundor kropen birtang pale bon sedame api meghalaya sor medu parung long ledet Lapu Karbi Anglong pen ta midurung nong ledet pustame nat sarkar pen kaching wai kabe der ajok non anke khanduli ta meghalaya pu chikrong pamilu lancho ta kalisi kilometer troksi anang parlosi lake meghalaya long le puta chikrong bor ilo ahoy ki dora da tumta sai jok jis ladak tadulang so long ansi hiti pangni nang kong langdam et pulute meghalaya pen ahoy nang pet bom Karbi Anglong sora phina chirui bom mandet in pe nangdam pulute ke cheng si ke ahoy ke cherai komji aphan halada ke dorara tum aphan kaching thura war sai piwek nangji tum theklong lo lapan ali racham kelang me iltum Karbi Anglong lapan ali racham kelang me aput hak sitame laso along le West Karbi Anglong pu e kai ding pia phandang turun verjima kamat hadun sungkrung hangyang athe arniwang si Meghalaya chumanga tumpen ahoy nang ke pet lapen ahoy nang ka chirai lapen long ladak Karbi atumalong pini kaprek pen basi ladak long le number ilo lapen ai hakabang ke amit hang tum long le nang thibor ilo lapen pregjam kaching thura war sai nang klem lo lapu Karbi Anglong anat pen ke ladak ahoy kidai long thang nataka nang ke klem avedet pangram su vera joine kai ta long le ke join nang nakason man vera potsi Meghalaya pen ke kai kit nang ke pet bu edet lo lasi Karbi Anglong mas ko si pen la hai ahoy along le an ali racham kelang mi pi along le along kachirai kom kenang ke aket na tum ki suk yun e ko na lo kachi ponang nang ka Pon ke hamren lo satu. ante gari motor war sai mesen ma Kali motor besar bang ke lagi hamren kan sewa. i tum ke no namat ke adon tin ta sara sarpi sarbura government pen ki pi so na poisa long de plang di pinang po. ai Abling apnam tabang nang kedi. oi si ilin mas kai sia sang chunam long malong antela nang ninghang hip ko ma mate ke long Kali akat silong nila. Nanakit silong nila. apar lang hem di nang le tum long keri hinga medu ba Itu setan nang nakaranong ke. ka we jur ding uluma According hoy lang pang good contingent pa na. karena bit am iya rong pang rumpet don kan bak doji ante lang tum da am i lan troler ke trok sipen sakuri government long sakuri ke choklem don kan bak do Ingling master na do. inut ve di ante kontrak ka choklem don la pusan do ma abi ante la Kita nang acha ante la job card ko pini ni nang tum choklem don long ma bukan silong
non ka ave di antin lang tumhan la sarkar pen di veterinary department pelason vokeron tampulason nang le tumpan nang pe tangpon long ma na tumhan ave di Khanduli ahoy kidai anat non mat kaduk kawe rong pokep ando la rong pokep arara tum non puta sarkar pen ajarawar saita kilong dun dia tum sik onglang don pharo ki do rong contract woreng kilong dun charsam set sik onglang old age pension widower pension job card hai huyang den arlo anda chini dun de pin atum ta dolang aja ka tumke mithang Karbi Anglong Autonomous Council a CM komatlo puanta ka chini ne do pikhang janglang la si Karbi Anglong Autonomous Council pen ahoy ki dora da tum phan kilang ke palor lo ke pado ke kinang sot binong lo kalite ahoy nang ki hon pia tum Karbi Anglong along leki charai kom jia phan aja kong amat si chahar jak un e damun Kaching tournament pen sarkar cheng pikithip bathalang so amsoi kacheleng tower radaphan hanjang angphar kapatheklong West Karbi Anglong ikrong tower rat aphan hanjang angphar kapatheklong aningkan dolo bathalang so pen amtereng amsoi kacheleng tower aphan sarkar kachari atum amek pen theklong lelang tower akilik henopik ajo tower kachelat arat akipik akihu chunanglo laso tower kasalam leong tower kalinlang o kapangreng abiason mantanglo laso tower selam nang jipu sarkar aphan rat kehang ajirding olo bonta chingthur olo pua cheng pc sarkar chithiprong মানে স্কুল ষ্টুডেণ্ট হঁতৰ মানে স্কুল যোৱা মানে বিৰাট কষ্ট হৈ গ'ল আৰু ট্ৰান্সপৰ্ট কমিউনিকেশ্যনো এইফালে ডাইৰেক্ট গুৱাহাটীও যাব পাৰে এতিয়া কিছুমান মানুহকেইটাতো যাব নোৱাৰে কামপুৰ হৈ যায় তেনেতো এইফালে গ'লে ভাল বিৰাট চৰকাৰ আৰু মানে ৰাস্তাতে কৰি মানুহকেইটা আৰু নাযায় এই চিফ মিনিষ্টাৰ অহা সময় অলপ মানে মাতিয়ে পেলাইছে মানে এইটো সময় মানে ভাগ্যটো ভাল মানে বৰষুণটো পৰা নাই আৰু বৰষুণ যদি পৰিলে আৰু বিৰাট বেয়াই দেখিব এইটো কিবা এইটো সময় যদি বৰষুণ পৰিলে কিবা ৰিয়েকশ্যনটো থাকিব আৰু প্ৰজেক্টো আছে তাত আমট্ৰেংকেইটা আৰু এতিয়া মানে আৰু ৰাস্তাও এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গ'ল যাব নোৱাৰে মানে বিয়া ৰাস্তাটো কাৰণে আৰু বিৰাট এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে কিমান বেয়া ভাল হয় রাস্তার অবস্থা একেবারে নাই কেউ এনেকা হয়েছে মানে চলাফেরার মানে খুব অসুবিধা কাম আগে কৰিছিলে কৰিলে মানে কামবিলাক 6 মাহ যোৱা নাই কামবিলাক মানে ভালমতে কৰা নাই যি বস্তু দিব লাগে সেইবিলাক বস্তু পুৰা দিয়া নাই 3 মাহৰ ভিতৰতে আদায় হৈ গ'ল ৰাস্তাটো ভাল হ'ব লাগে ৰাস্তাটো ভাল হ'লে আমি চলাফেৰাৰ কাৰণে ভাল হ'ব ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব পুরা অসুবিধা মানে চলাফেরার কারণে বিরাট অসুবিধা হয়ে গেল সাইকেলে যাব নোৱাৰে এতিয়া গাড়ী মটৰ এইবিলাক মানে চলাফেৰা সব Amtereng alongsi pharo isi megawatt ajakong Karbi langpi hydro project mitreng mini hydro project tado mintreng along Assam Chief Minister Sarbananda Sonowar kiwang ahut baithalangso Amtereng atowar along lithoksi silam lobonta nonke la sotwar barla ang hankang therason mandetlo Prabjin pen kaheno atowar salam nang jipusi rong arat sarkar aphan kehang pasik baithalang so pen jasaning hi nang kilometer Normalom so porphan birta moin to paniksna Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Micro Active, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XL Dio special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Bisnu Tiso 9365 454415 9954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkelan,
near Don Bosco School Lifu 782460 Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ DNM Opi Putot Birta along Wang Teglo. Usuka Song Tiri PMI Penwusik Nipain Kora Sir Kaparni Hill Areas Development Minister Sumrong Hangari Den Karbi Ang Long Pen Arlong Kepon in Tonang Pupu Pinpura Lo Kapajer Dama Birta Peranke Rustom Tok Bipen Karnusa Hemalong Birtang Pale. Pinpura Lo Kapajer Damalong US UKA Tihek Pen Usuka Tiri PMI Mepu Bibison Teron La Pen Chunbang Jintu Hajarika Probin Rompi La Pen Pinang An US UKA along Klembang Photum Chitongdun Labang So Pinpura Lo Long Arsik Jitpen Karbing Long Kia Dat Mate Arlong Sang Tipen Cheng Lok Prekja Mason Hipon Ing Havek Nangji Lapen Prap Jinpen Ing Hap Nang Po Pusi Pinpura Lo Long Jonglap Lapen Minister Pen Ke Pachini Duna Tenke Nili Ke Lahai Long Thangnat Arputawe Ki Pudun Jiapan Lake Council Atum Kilang Charidun Pankre Joksi Lason Karbiang Long Pen Ason Alam Ki Klang Lo Pusi Pachini কৈছে যে আমি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনি ওপৰত মই একশ্যন ল'ম আৰু এটা কথা ইয়াত আমাক এটা কৈছিলে যে তেওঁ কাউন্সিলৰ দুৰ্বলতাৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু ইয়াত হৈ আছে বুলি তেওঁ আমাক দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেইটো কাৰণে আটাইতকৈ আমি সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ অটোনমাছ কাউন্সিল আমাৰ নেতৃত্বত আৰু আমাৰ সন্মানীয় তুল্যন মহান দেৱকো আমি আপোনালোকে যোগেদি ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ যোনটো দুৰ্বলতাৰ কাৰণে আমাৰ বনাঞ্চল ধ্বংস পথলৈ যাবলৈ লৈছে আপোনালোকে অতি সোনকালে সেইটো ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে একশ্যন লওক নহ'লে ইয়াৰ দুৰৱস্থা বেছিদিন নহয় মানে আমাৰ যোনবিলাক বনাঞ্চল ধ্বংস পথলৈ যাবলৈ বেছিদিন নালাগে আৰু যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি সন্মিলন জিলা ছাত্ৰ পৰিষদৰ উচুকা তৰফৰ পৰা আমি ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি ৰাজপথলৈ হওক বা আইনী যুঁজেই হওক বা আমি আইনখন হাতত তুলি ল'বলৈ হওক আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি ইয়াৰ পৰা সাজু হৈছোঁ Lapena Pitu Bukli Ibia Hemalong Perangke Mai Pasi Jintu Hajarika Pen Kapachinia Tenke Prabjin Pen Karbiang Long Autonomous Council a CEM EM MSC Lapen Forest Officer Tumpen Ing Hapnang Po Kali Plute Sodak Pen Kachisong Padoji Ma Ente Council Kechare Tumtong Laso Sai Long Kecharabdun Gidoma Puta Jintu Hajarika Pen Kaju Pado Dongmukak along Ingdeng Sirkep Karlitang Long Kamteron Karliani Karbila Meramai Dongmukak Aroa Tumpen Wosik Nipain Kor Sirkeparni Ada Porpai Nerkep Aporma Lompen Kachikimo Dunu Birta Peranke James Milikpen Birtang Pale Karbila Metamai Dokmuka Ro Tumpen Patir Piponsi Ingdeng Sirkep Kichok Long Kamteron Apan Karliarni Dokmuka Hitipia Long Alang Likumli na Kengri Long Mat Talondun Khoyasing tipen kechari pon mai long dorsing terang pensi mai lam the kijai la pen kechetong duna luhia do phan kapachinia por enlo alhui sarpo man pen dokmuka town committee chairman Biren Singh Teron chetong dun Kurusara keng bot pang thek dun si towar keng kam chijor dun lang lang lo ingsu arhang phirui sangman teke bongkrui marat mareng kurusar ke asapta Kapiria bi, angtur pangcin si pasi ipon bot titi. Ningtin cipat hela pen cirok toksi ni jat ason matha thesi kurusara teng kacaridun. Manpeng aluhi manpen lam kuru joy sikrompi dokmuka PWD SDO bodon tiso lapen chopha luhia manpeng dokmuka tan committee VP sang pirabika ing tipi KCS tikelang jon achun bang Tarun parta ongdung breakja maham phanga song tumta chitong dun pen ingdeng sirkep long kamteron karliarni chikemudun Indira Gandhi National Open University pen ST pen SC atumaphan toklang hin kapache hunjia phan pu mangsi wosi ingor sirkeparni Igno Study Center Difu Government College along ke joy pen men kache thaplong adonwari ingpu
Indira Gandhi National Open University pen ST11 SC tumang bong tok lang hin kapachi hungji aphan bumang si wosti inquiry sir kabani Difu Government College along kedo Igno Study Center along degree 11 diploma course along akejo pen men chethaprinti degree 11 diploma ang deng along pangrumpet bang pharoini ra phokebra hinia thare samia tum Igno pen kipi awar sai chu endunsi men chethapdun jakong clear ni tala so ke awar sai dolang kusi study center pen card news aphan than pachini Karbi Pramda Mangala Ponsing Topaneglo Dumet Hakme Kurang Tu